Hai na hai jotono no hor kaham. Tini hai na hai taisa Facebook live. Kisi sa jorani bisingte. Koektan kono tei. Apan bagai ang koektan nong no mention kena ni muchungo. Seng tini o jagawo nukha. Ang just kaisa single agenda tai single point ni bai ang kaisa kok sana bai no tini live video khayo. Berenyo dukhu ni bisingte mas hawo. Berenyo dukhu nangja kha khamja actually. Je nukha news media ni bisingte channel ni bisingte sini live ma je tui jilik ma ni nuyung ma sini kok bai hai ka ban nirmahal tui jilik ma a tui jilik ma ni mia kaisa soksa jagmani abo baike soksa jaka tamni bai soksa jaka and boy intention ti soksa jaka abo khubi dukhur bishoy haji karon tangai hindi tui jilik ma nuyung kha sini ti prasa sini bosoni bagai kusum saitanai sini bobagra bongso yakabe sini ti prasa bongso ne belai ke kungchak jona ko khaisi and omo sarawalo sudu Tripura yakabate kaisa if I'm not mistaken abo Jaipur ka tongnane angkha khayo abo tini Tripura has jagabo tini omake sok jagai tongkha tamni bai tinake sok jagai nangkha sung bo jaga tongoi tong and history bo jagabo itihas bo jaga kamai tong sini lai bo jaga kamai tong abo tini ang surai sanai government of Tripura and the tourism department sorasori ko borok tourism no tourist place no protect khaimania yakaba protect khaina ringya haisi aboni bain tini mo haingu aboni currently tini kaisa north east ni sara uttor purbanchal ni mo kaisa laibuma yakaba history gnang nirmahal palace omo jota siwa haisi tini mo soksa jagai pai haisi tamni bai tini mo soksa jan nangkha is it because of the intention of the government or shall I say it's because of the failure of the government haisi 75 years 75 বছর ওনখা গণতন্ত্র হাবমানি ইয়াগুলো তিনি সুনুখা for the first time যে বড় রক সাও মহারাজা বীর বিক্রম নি মুঙ্গই এয়ারপোর্ট নাম কাহনে সানে রক তিনি অলাই বুমানো ন তিনি বড়ক তিনি বংনি গভর্নমেন্ট নি লিডারশিপ ন তিনি মাই হিস্টোরিক্যাল প্লেস র হিস্টোরিক্যাল প্যালেস র জাগা র টুরিজম ডিপার্টমেন্ট নি আন্ডার তঙ্গই তিনি সকসা জাগো হাইছে so this is totally failure of the government that they can't protect the historical places of our state haisi omo tini srai sungnuhoi phayo jefru pano ti prasani bisingo ottachar khaijanani ti prasani bisingo satok pitok khaijanani ti prasani bisingo jor jobose kai sekjanani abo sungnuhoi phayo aboni bagnya sungnango greater Tripura land sungnangya woi sania haisi we know borok all jagano or khaino borok protect khaimania borok just aro tourist place namoi bongni bosoni borok boating khaiei aro room chalogei ajnani chalani bagai simising tong sini bubagrani nok thaino funu gei rang ajnani simise bongni plan tong siu kintu save khainani bagai kuno wan suja kri haisi tini sunukha joto jagano thangang kai Delhi hai jagao thangang kai basik bangma tourist phai nini Red Fort hundi nini Agra Fort hundi Taj Mahal hundi bangma jagao thangdi basik jorti protected khai government apno protect khai tong non joto nukha Taj Mahal hai jagao thang kai juta ni bisingo te kaisa
जों अयनो प्रोटेक्शन खायनायनि बागै आसिके नायथक तनानि बागै प्रोटेक्ट खायनायनि बागै जुताव जागाव ताइसे जों आबनो काबारसो माथुप को हायसि कामनि बागै because history no इतिहास no survive खायनायनि बागै but जों नुखा सिनि त्रिपुरा हास्तायाव के जेसिक मानसा सिनि इतिहास no सकोमरनानि सोबायनानि हायसि तिनि साताय कलायो आं सानानि मुचुमु तिनि आं दाबु बसिनि आगरतला आगुलि नुयुंमा बसकांगो सिनि कुंथाय बारिया सिनि कुंथाय बारानो सलिया खरंनि मांथं कायजाक दङ हायसि सूर्य सेन खुदिराम बसु बर ताम अबदान दं बर सिनि आ राजबारिनि ताम अबदान दं सिनि बुबाग्रानि आरो मांथं तंथाय दङ हायसि आबो सिनि बखासाव हायसि आबो कुबिको किन्तु बरकनि आरो जों खुदिराम बसु सूर्य सेन no जों रेसपेक्ट खाया आमहाया गोबां मा जागा दङ आगुलि सहर बंनि मांथं कायनानि बागै फियाबा नुयुं मा बसकां कायजागो साबो कायखाबो CPIM नि समयो आफुर बाहायनो CPIM रो उजेन्टा पैलेस नो बुमुंना सकोमरना बागै त्रिपुरा स्टेट म्यूजियम सामने चेष्टा खिया TSF नि खरंबाय सोबा खैलेमां जस्ट के बनोर उजेन्टा पैलेस मा थेपने ने आफुर सम सोबा मा खायगायसि सोबा खाय TSF सोबा बायतिनि आप थेबा जागै दंगो स्वामी विवेकानंद मैदान स्नामजाका अष्टबलनो तामनि बाय स्नामजाका CPM नि जरा स्नामजाका सालब्रुम ब्रुनो त्रिक के सिनी हिस्ट्री कल्चर न सकोमर जागै दं हायसि एन्टिनी मो निर्महल पैलेस आसिके सिनी बागै लाइबमा कथां आसिके लाइबमा कतर सिनी बुबाग्रा रो आ जागा वो टी कसर टांगमानि नक तिनी सक्ता जागो इट मीन्स दैट अ गवर्नमेंट मो प्रोटेक्ट खैमनिया आं सानाय गवर्नमेंट तमुनो प्रोटेक्ट खैमनिया हांकांकाय या फरदि TTAD सिनी अंडर हायसि जों नायनाय जों प्रोटेक्ट खायनाय संते बुनुंनाय बसकांगो तिनी मोहायङै दङ खनाते बुनुंनाय हायसि तिनी निर्महल सकजा जाका ताइ कयक दिन परे राजबारी सकजा जागोन डू यू थिंक दैट निर्महल सकजा जाखां काबो सुदु निर्महल सकजा जागो नो फॉर मी नो निर्महल सकजा जागो माने तिप्रासन नुक नक न सकजा जामानि क्लाइमे बाक्सा हायसि जों सब समय नासिं दङ सिनि तिप्रासर बबाग्रानो बुब्रु रिएक्शन दनाय हिनेबन दै नों कुबि तिप्रासनि थै नों कुबि तिप्रासनि बखाना नों तिप्रासनि साक्सेसनो नों सेफ्टी नों सेफ खायनानि मुजों हांखाय यू आर आल्सो नोंबो अबनि दायित्व हायसि स्पीक अप जों ताबो सिरिं तंनानि जरालि आताय आं कयनाय सिनि जतो YTF नि वारियर्स रंनो प्लीज खनानि बिसिङानो मेलागरनि PS थांगै FIR फाइल कंप्लेन खायनानि बागै तयारनि SP SDPU सिपाइजरानि SDPU मालायनि बागै on behalf ani YTF नि वारियर्स आं कयो as much as possible आं गुवाहाटीयाव फाइजाक ट्रिटमेन्ट नि बागै आं थांना मुसुमान थांमांला एन तंहांके थांगिया तंगला खामु हायसि जस्ट पूजानि जरा सुति मानमा जरा नांगो ट्रिटमेन्ट फाइजाका एन आं कयने प्लीज सिनि जतो YTF नि वारियर्स एस मास एस मान खांखाय खाना जतनो तिनि बिसिनो कक सालायै जतो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट ब्लक प्रेसिडेन्ट कक सालायै खानानि बिसिनो मेलागर पिया थाङै FIR कम्प्लेन खायनानि इंथुं हायसि आरनि SP आरनि SDP मालायै तामनि बगै तिनाव माय नेग्लेक्टेड खायजा साबो थाङै आरो सगै मानखा बतो तुइति रुंति काइ सान नांनाय ब्ले कयताव सकजा जाका पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन खायै आपनो दारातारि मारम नाय हायसि रुंति कजानि रुंति कावै बबायके सगै मानखा जुदिनो बर अब सगै बर अबनो जुदिनो बरनि इन्वेस्टिगेशन फेल्युर मीन्स लॉ एंड ऑर्डर त्रिपुरा कुन करि हायसि तिनि जों निर्महलनि कक सिमि सालै कलाब करि every day every time each and every day त्रिपुरा हास्तेव तिप्रासनि बागै तिप्रासनि बिसिंतो अत्याचार खाय दङ दाबो के सोंनुको बस कांगो एडिसि चंबारि दङ
जे व्यक्तिगत रक बसर वाइसे पनो जागाव विजिट खाया ताबके तिनि थांगै दुर्गा पूजानि मन्दप थांगै खुब खुलुमलायो आंगो तिनि दुर्गा पूजा ना आं तिनामनो ना हनमानि कय गया बुट बैंक पॉलिटिक्स नि बागै ताबके एरिया थांगै तिब्रासानि मखांनो नायनानि मुचुंगो only for 5 years आबर ननो पगै थांना हेसे किन्तु आ नेता रक आ लिडार्स रक कोनो दिनफोन सागला निनि हिस्ट्री निनि इतिहास निनि कालचार सकमार जमके कक साराक लाखायसि चिरि खगला केबले जों रोमान स्क्रिप्ट नि बागैबो माना मानलायखोसों मानलाया तिब्रासा रोमान स्क्रिप्ट नांगौ नै रोमान स्क्रिप्ट सानलायखया दिनैखा आ बर' रक जे तिब्रासाना हामजाया बर' रक दिनैखा तिब्रासानि मखांना हामजागो नै दुर्गा पूजानि बिसकांनो थांगै इदिखौथ गामसा बागै फुनगो यमो जहायसि सिनिदि जों सिना नांनाय महाय लिडारना जों जरानि बिजों जों मा सिना हेसि साबो बिसकांगा आगोबो तिब्रासानि बागै साबो सामुंखाय थानाय आबो जों मावान सना हेसि आंनो तिनि बेलाङा खा खामजाग Durga Puja, no Sunkiwi, let us protect our culture, let us protect our heritage, and let us protect our history, I say. Durga Puja ni enjoyment na habi, ar kalvita tongdi, I say. To my all dear warriors, sini samung abuya. It doesn't mean that Durga Puja respect kaya, Durga Puja no sonman kayam haya. Sini first duty, ST Prasa, sini history no survive kanya ni hesi sini first duty esti prasa sini land no protect kanya ni bagai hesi so abuni bagai we must be ready we must be advanced advance mang na hesi sob somay bunje sekang hesi a zamana ni CPM by 25 ta bosor 35 ta bosor rasniti bokrok tok jai thok jana a ti prasa ta sini tabu hesi Tini nirmahal sok saja kamane angle wan sungani nok sok jam hemat tong gaisi. Government of Tripura failure, totally failure. Borok amno protect kemania borok tourism department failure, tourism minister failure. Miyang katini no amo action no nangmani. Miya sok amo kaisa such a rich heritage and culture, such a rich history. Nirmahal sara notice sara India semanai. But government of Tripura chup. Tourism minister ne hoite, tourism department hoite kuno ekta tini statement nuya ko. Why? Because they don't care about it. Boro oni bai kuno wansu kya. Singse wansu tek lai obo. So abuni bagai. Sini history no survive mak khaini haisi. Tini tumuno Taj Mahal, Red Fort, Agra Fort, Kutub Minar, kebang ma, taibo Lotus Temple hayrak, Humayun Tomb hayrak, kebang ma jaga tini hor nangai, news nangai pura ngang kamu. Prime Minister khaprum lai pura abnoti ekdom khaprum mai borok saljan salon borok pura khage maisi. But government of Tripura tini sak jor takbo siring haisi. Puja enjoy khai tong layo. Puja mondo belai tong layo haisi. Culture heritage nos tong tong mana abno borok kuni care khaya. The failure government amne he government no sung sabak sikar ma sung sabak ma phung na haisi. Abuni with my strong words ang koine ani joto YTF ni warriors bobagra ni khub pangna simin na singta tong di haisi. Zora bobagra sahebu sini samung kaiti kebang ma tong haisi. ST Prasa, not ST Pramotha, not SYTF, not STWF. Ti Prasa ngai bo sung samung kaiti tongo. Nung saksak ni YTF ni sekang porichoy na sekang. Ti Pramotha ni porichoy na sekang. Ang Ti Prasa ni saksak porichoy gra di haisi. Ti Prasa ni porichoy di Ti Prasa bai sangma khaini sing. ST Prasa angai. Ti Prasa angai. Sini jen nirmahal je subai jamani sorry sokja jamani abno tui khana joto manai mela gor PSO thangai abno complaint file khai as soon as possible om hai borok sitrano ang sana hesi om hai illegal immigrants
Bangladesh ni phayei sini history itihas sokomorna naine rongno ma romnai haisi romnani nangnai omo Bangladesh ni phayei illegal immigrant sara omhai samuna khaimania Tirprani wanji bosompan hundi bor history itihas sibo je itihas sia borkha itihas sokomorna nayo je itihas sia rokhanka bor itihas sokomorna bagai bor sobsomunyo hanyo thoyawi chawi muktri mayangai bor sobsomunyo dongso khanya nayo haisi je Tirprani agini simi tongnai wanji rokhanka bor sibo o jagabo raj poribar shason khaithangka Manika dynasty borni itihas tongni bor sibo haisi Piaba oze Bangladesh ni phayei illegal immigrants borok ngangke o Tirprani itihas no subaya nai nor nukhana haise Bangladesh o Maharaja Birchandra library sobsa jangmani and even o incident Khagrachori ni nogrok sobsa jangmani pore o sogajao karon nichoi oro kono na kono ekta karon tongo haise mo targeted khai sobsa jago haise Omhai illegal immigrants Bangladesh si rongno sing jal se jal sabak सिखाना पड़ेगा इन लोगों को ऐसे so abnang koinai nongnang hat jurkhayang koyo st prasangai sing khana je mansa sing melagor piasa thangai je manai ro thangai complaint file khainani bagai please to all my dear brothers and sisters st prasa not st pramotha not sytf not stwf but st prasangai sing melagor thanao thangai Durga Puja ni benyani thangnani gurina bo pogra de hesi sini history no sing revive ma khaine history no revive khamani ya golo singgulo tongthoklai na hesi aboni bagai ang koinai man khangkai jotono jani jani district president block president we koi phone khaile grang la ye khanani bising no complaint letter honani bagai ba complaint khaini be ang no koyu to my earnest request to all my warriors ang tong hangka sababik ang thangkamu but I'm sorry ang nong no kok simi kachari manu nor bo saimana no bo niji se kri ko kotor saja bo niji se tongi mania bunya siminta gibu am hit filta khaidi ang tong hangka 100% thangkamu haisi I'm very bound ang belai mane ang ta koine nang sa ang thana musungoi tongo parang thangmai ang treatment ni bai phaija ani nong ni boron treatment by Pfizer. So it's my earnest request to all my Tiprasas. We must stand on this with wholeheartedly. I say. Jotona hambai Tiprasa ayuglokten sini Tiprasa te buku coba kanane huteng hambai. Or kaham jotona.